8 kwijana mu Burundi mu myidogo ihari 80 kwijana n'ubutungane nibaza ko ntabesha ega ndaba ibirego bampa ngo barashaka gutera ubwoba ngo Kagame navuga ngo bazamujyana uzanjyana hese wamvana he kunza you just foolish absolutely foolish. Dukomereza amakuru mu Burundi aho President Ndayishimiye yikanze abakorera abami babiri mu biro bye. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yikanze ko mu biro bye haba harimo abakorera abami babiri abacira imigani y'imigenurano ibateguza ko ibyabo bishobora kugira iherezo ribi. Muri iki gihe akomeje kuvugwa umwuka mubi hagati y'abayobozi bo mu ishyaka CNDD-FDD ushingiye ahanini ku mahitamo y'umukandida uzarihagararira amatora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu 2027. Bivugwa ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien kuri tukiraho ngira ngo ubu buhanuzi narabahanuye mbabwira aba bose narabavuze uyu munyamakuru ari kuvuga nta muntu n'umwe uzigera uba perezida muri abo kereka n'ibiyimika nka bimwe byabaye ku ngoma ya Salomo ubwo Imana yahaga ubwami Salomo abantu bakiyimika ngira ngo ni Dawidi ni Salomo mugabo rero reka ngureke ubanze nanone utegere imigumuko cyangwa akajagari cyangwa akavuyo byabaye muri CNDD-FDD. Bivugwa ko umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reverien Kuriyo Gervais Ndirakobuca uyobora Sena na Geras Daniel Ndabirabu uyobora umutwe w'abadepite badashyigikiye ko Ndayishimiye yazongera guhatanira umwanya w'umukuru w'igihugu. Hari abanyamuryango bakuru muri CNDD-FDD bafashe icyemezo cyo gukomeza gushyigikira Ndayishimiye barema n'itsinda bise bene Samurago. Aba rero ngo bakora inama zihariye bakaganira ku hazaza h'ubutegetsi. Abasesengura politiki mu Burundi barasobanura ko ubwo Ndikuriyo yafataga umwanzuro wo kwegura ku mwanya yari afite muri Sena mu ntangiriro z'ukwa 12 k'umwaka ushize yashakaga gushyira imbaraga muri CNDD-FDD ategura hazaza he kuko bivugwa ko nawe ngarutse ku ibi bintu Reverien Ndikuriyo ushaka kuba perezida w'igihugu cy'u Burundi narabimubariye ntabwo Reverien Ndikuriyo azaba perezida w'u Burundi n'abandi barabyunyura bagashyiramo abo bashaka bamwe bati ni Bumunyona abandi bati ni Rwasa perezida ninde w'u Burundi aho Burundi bugeze ninde mu perezida ugiye kuburongora erega igihugu cy'u Burundi Reverien umuvuno nibyo koko yashyize CNDD-FDD aramenyekana cyane ndetse anyura ruhingo nakita Sebarundi ntiyamenye ibyo ari byo Reverien aba mu ishyaka cyane ararihagararira atanga amahera menshi azenguruka igihugu cyose kugeza ubwo buno abona ko perezida w'u Burundi ari ikigwari Reverien akaba ari nawe usubiza ibyo perezida Neva yakabaye avuga cyangwa ibyo perezida Neva yakabaye asubiza ni Reverien ubisubiza kandi Reverien agafata imyanzuro iruta ya Neva kandi Reverien akagira ijambo riruta iya Neva n'itangazamakuru n'amakuru ibyo babaza Reverien byinshi Neva bayabiburiye igisubizo. Reverien yavuze ko imipaka izafungwa imipaka ihuza igihugu cy'u Rwanda n'icy'u Burundi uko ifunze nuko ni ya Kongo igomba gufungwa aho 23 yafashe ibyo Sebarundi yari yavuze ko hari ibiganiro bategereje biri kujya imbere kugira ngo nta mwanzuro donke Ndayishimiye agaragaza ko ngo agira icyo bivugaho ko hafashwe imyanzuro iyo ariyo yose iyumvire nawe yifuza gutegeka Burundi. Amagambo Ndikuriyo yavugiye mu kiganiro agiranye n'abanyamakuru ku itariki ya 2 z'uku kwezi kandi agaragaza ko ashaka kugira ijambo rirenze ry'umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD kuko yiyise umunyabubasha ushobora gufata ibyemezo bikomeye. Ndikuriyo yabajijwe bimwe mu bibazo byaherukaga kubazwa Ndayishimiye ubwo yaganiraga n'abanyamakuru n'abaturage ariko noneho atanga ibisubizo byihariye binafite uburemere kurusha ibyatanzwe n'umukuru w'igihugu. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yabajijwe igihe leta y'u Burundi izafungura umupaka wa Gatumba n'uwavugizo yegereye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nuko asubiza ko izafungurirwa mu gihe kimwe n'iy'u Burundi buhuriyeho n'u Rwanda. Nubwa mbere hari humvikanye igisubizo nk'iki kuko President Ndayishimiye cyangwa muri guverinoma y'u Burundi basobanuraga ko umupaka wa Gatumba n'uwavugizo izafungurwa mu gihe umutekano uzaba wagarutse mu bice byo mu kibaya cya Rusizi. Amakuru ava mu ntara ya Gitega aravuga ko mu gitondo cyo kwa urumva ndakugarika uhagariye n'amashinga amateka donc urumva Igitega hari amasengesho bajyamo mbere yuko batangura akazi cyo twakita twibature cyaburakeye cyangwa se nibature cyaburakeye Ndayishimiye ishavu yajyanye mu bakozi
yababajwe n'iki? Ndayishimiye ari kubona ko Reveriyani atamushyigikiye kuzaba perezida. Ntuza ndabira barabona ko donc aka kagwi kamjita kagwi ko kari kurwanya Evariste Ndayishimiye n'abantu batashaka ko Sebarundi yakongera kuba perezida, kandi nabamwegereye ndetse buno ibivugo nibi ngibi wumvise nawo ibi ntabwo ari igihuha, nanjye mbihagazeho. Niba wumvise 80% n'abantu barongoye nibo bateje akaga. Iki ndakibeshye, 80% abagenda bayembayemba nibo bateje akaga. Nukuvuga ngo barongozi b'u Burundi inkubira kubisa imvura iraguye, kandi bahuriyemo n'akaga mu bijyanye n'ubuyobozi bubi. Ubu noneho intambara ivuye muri 20, ubu ibintu birunyutse bisubiye inyuma, bagiye gupfa amabuye bibye muri Kongo. Ubu bagiye gupfa ibya manda ya 2027, ubu bagiye kwicekana no kutizerana bagandagurane, niko bigiye kugenda. Ubu bagiye gufungana, ubu hagiye kubaho kumwe yagize undi akamena amabanga y'undi. Prime Niyongabo ntabwo yemera urupfu igisirikare cyapfuye. Prime Niyongabo byaramubabaje n'ubu biramubabaza, kuko igisirikare mu busanzwe cyarasebye kiramaramara. Gaspard Baratuza ntabwo agaragara nk'ufite imbaraga mu gisoda, ariko amakuru arayazi, ariko ntabwo bimubabaje cyane. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga bari muri societe civile, ariko Prime byaramubabaje. Inama ziraba ku murango, inama ziraba mu ijoro, haribazwa icyakorwa. Ubu noneho rero intambara igeze mu nzu. Yesu yaravuze ngo umwanzi w'umuntu nuwo mu rugo rwiwe. Uyu munsi wa none mbwire abarundi n'abarundikazi, umwe yaravuze ngo igihe cyose Amerika itagira icyo akora ngo ni ukwigwanaho no kwicungera. Reka mbabwire ngo ni mwicungere isaha ku isaha, muri gutangarizwa ibintu mutizigana cyane rwose. Ntabwo ari ubuhanuzi, ariko ndabibutsa ko genda umuhanuzi ku manywa uko ndose umwanya mbashyiriraho amakuru yiriwe mu biri kuvugwa, koko ntabwo wabivugira rimwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni ikibazo rero kitoroheye Evariste Ndayishimiye. Evariste Ndayishimiye ibi bihangange ntakogwa ko aba bantu b'abatama bijunja, aba bantu bakomeye kuri uru rwego arabasimbate, arabacikate. Ndayishimiye ibintu yakoze byose ntibiboneka, nubwo bo babihakana kwanga kwimaramaza no kumaramaza igihugu, ariko nabo barabibona mu mitima yabo ko ntacyo Ndayishimiye yabamariye. Amaboko Ndayishimiye arasimbuka amaboko ya Reveriyani, arasimbuka amaboko ya Ndakugarika, asimbuka amaboko y'uyoboye inama nshinga amateka, nkenguza amateka. Ndayishimiye arasimbuka amaboko ya Prime Niyongabo. Ese aba bantu biyita abasamuragwa, aba bantu bo ni bantu ki? Ubundi ababo baraza guha Ndayishimiye ubwami n'uburongozi n'ubutegetsi biri bubahire? Navuga ngo byose natwe turarurereye, ariko akari inyuma karahinda, kandi ibi biteye ubwoba, kandi birahangayikishije, kandi binavuga ngo ni inkuru itari nziza ku muntu wese wambaye inyama n'amaraso, ukurikije gushwana, kudahuza, kutumvikana hejuru y'ingwano ivuye muri Kongo. Ubu none higeze mu Burundi mo imbere, kandi nicyo kikubwira ko igihugu kiri bufatwe abantu batari hamwe, kubera ko batari guhuza, kubera ko batemerana, kubera ko batari mu murongo umwe.
nta nubwo bashobora kumvikana kurinda igihugu, kuko umwe yasokoye undi arasokora, undi arasokora, undi abivamo, undi arabireka, undi arabiheba. Bivuze iki? Bivuze gutsindwa burundu bidasubirwaho. Nkuru zacu nakagaruka 5-5. Welcome. Ibi ntabwo ari igihuha, nanjye ubwanjye mbihagazeho, kuko ibi bintu ubundi mu busanzwe Sebarundi ni umuntu wubashywe igihugu cyose, ariko yabonye ko abagabo atabizeye mu rwego rwo kugira ngo ubuzima bukomeze cyangwa se ubuzima bwendereye, birangira Evariste Ndayishimiye ashyizeho ngo abitwa ba Samuragwa bagomba kumurwanira ishyaka, bakamwimika ndetse bakagumuka, bakigaragambya, bategeka, basaba ko Evariste Ndayishimiye ari we waguma arongoye igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo rero ibi nibyo byakuruye akaga, ibi ni nabyo byateje akaga, ibi ni nabyo byateje intambara, ibi ni nabyo byateje ikibazo mu gihugu cy'u Burundi. Buno 2027 nta matora hari, ntabwo Ndayishimiye azahageza, na 2026 nta n'igice ari burangize. Hari ibintu umuntu ababwira yenda mukanga gusenga cyangwa mukanga kwizera, ariko ubu ni ubusesenguzi, inanalize. Ntabwo ndi mu buhanuzi, ntabwo ndi guhanura, ariko ndagaruka ku byavuzwe, ku biri kuvugwa, ku biri kuba, ku byenda kuba, ku biri gushyikira intwaro ya CNDD-FDD. Koko ibi ni akamaramaza kanze yenda soreze kuri iri jwi. Kurova mu ntara ya Gitega aravuga ko mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 5 z'uku kwezi Perezida Ndayishimiye yazindukiye ku biro bye ajya kureba abakozi bari mu masengesho abanziriza akazi. Ahageze ngo yaratonganye bikomeye, yibasira mu rwego rwa politiki abashinja kutamuyoboka. Mu byababaje Ndayishimiye harimo ko abanyapolitiki batitabira amasengesho abanziriza akazi, kandi ngo yadahari batangira kumunegura, nyamara baba bari kumwe bakamwiyorobekaho bamwereka ko bamukunda. Aya makuru avuga ko Ndayishimiye yabwiye aba banyapolitiki ko atazemera abakorera abami babiri, abacira imigani myinshi yo kubaburira, irimo n'ugira uti abwirwa benshi akumva beneyo, arangije akomereza urugendo kuri Minisiteri y'Imari. Uru rugendo rutunguranye Rwanda yishimiye kuri iyi minisiteri ruvuze byinshi. Yarukoze mu gihe yarashize icyumweru mu gihe Minisitiri Dr. Alain Ndikumana uyobora iyo minisiteri agaragarije abasenateri ko sosiyete Fomi ikora ifumbire mvaruganda imutera ubwoba kubera ko yanze kuyiha amafaranga arenga miliyari 50 z'amarundi atarari mu masezerano yagiranye na leta. Imbere y'abanyamakuru kandi icyo gihe Reverend kuri yo yateye utwatsi impungenge za Minisitiri Ndikumana, asobanura ko icyo kibazo cyavugiwe ku mbuga nkoranyambaga gusa, kandi ngo ntibyumvikana ko umuyobozi ukomeye nkawe avuga ko atizeye umutekano. Amasoko atandukanye ava mu Burundi ahamya ko urugendo rutunguranye rwa Perezida Ndayishimiye kuri Minisiteri y'Imari rwari rugamije gushyigikira abakozi b'iyi minisiteri, by'umwihariko Minisitiri Ndikumana, nyuma yo kuvuga ko atorohewe n'iyo Fomi. Tukira mu navuga ngo ibi ni akamaramaza, noneho ubu rero igikurikiye ni ukugandagura abantu, ni kudeta, biba byibonekeza. Ubu igikurikiye ni uko ba nyir'ubwite bagashyize hamwe, bagahurije hamwe, ibintu byabo bihindutse, akayobera abahinga, ibintu byabo bihindutse, nabo ubwabo bahindukanye, cyangwa se bahindutse abantu badashobora guhuriza hamwe cyangwa ku kintu kimwe cya ku ntego imwe. Koko Sebarundi afite ishavu, Sebarundi akunda icyubahiro, n'umugore wakunda icyubahiro. Ibyo bintu tubigarukaho, twere guhendana, bakunda icyubahiro, s'il vous plaît. Koko Angelique Ndayishimiye arivugiye ngo nkeneye ko mumvuga, tutamuvuze n'ubu kuba mutari kumuvuga ni ikosa rikomeye cyane. Ndayishimiye ikintu cyose cyaba akamenyekana, ubwo yavugaga ngo nibaze turwane ngo u Rwanda yarukubita amasaha 2 bikaba biraheze. Ibyo byose ni ibintu nawe avuga ahubutse. Amasaha 2 se honyine kuva mu Kirundo ujya i Kigali harimo isaha zingana, kuva i Bujumbura uza mu Kirundo n'isaha zingana. Ntabwo u Rwanda ari igihugu navuga ngo Burundi ngo burakubita u Rwanda amasaha 2. Ibyo ni ukwihenda, ibyo ni ukwihebeshya. Abandi nabo bari kuvuga ngo nyuma ya perezida wa Venezuela ngo washimuswe ngo barakurikizaho u Rwanda. Ni byiyumvira, ibyo ni bihuha, ni ibinyoma by'abantu, ni imvo z'abantu, ariko ntaho bihuriye. Nta hantu bihuriye, kuko impamvu ntaho bihuriye nuko u Rwanda
ndetse ikikubwira ko u Rwanda runafite imbaraga, mpamenya ko muri aka karere cyambo cya babandi nta kintu na kimwe ushobora gukora u Rwanda rutabigizemo uruhare. Ntabwo bishoboka, ari Kongo, ari Burundi, ari Kenya, ari Ubuganda, ari Tanzania, ibintu byose ubu u Rwanda rugomba kuba rubirimo rwose. RDF imaze kwandika amateka, kandi nyine nivyo koko ubu bwoba bwatashe abaperezida hafi ya bose muri ubu abaperezida bose hafi muri Afurika bafite ubwoba, bafite ihungabana, bafite agahinda, baribaza ibiza gukurikira, kuko Amerika yongeye guca igikuba. Nibisanga perezida aryamye mu buriri aryamanye n'umugore we, bagafata umwanzuro, bagafata decision, bakabwira umugabo ati byuka wambare, ukambara ikabutura cyangwa amayo, ukambara ipantaro, ukambara isengeri, ugashyiramo ipantaro, ingabo z'abanyamerika ziguhagaze hejuru, umugore wawe akambara ikariso, agashyiraho ishuri jipe n'ikanzu cyangwa ijipo cyangwa ipantaro, nawe akazamuka uko, ukambara n'ibindi byose, bagahita bababwira ngo ni mujye imbere. Aka ni agasuzuguro, ndetse uyu ni n'umwaku, ndetse nahamya ko ibi bintu bishobora gukururira akarambara ya Amerika. Bundi mu busanzwe ntushobora kwinjira mu buriri bw'umugore n'umugabo ngo urebe ubwambure bwabo kumva zo kubasuzugura, ubundi ngo bikugwa amahoro, kuko mu busanzwe abaperezida bose ni abami. Hajya rero nagira ngo nkumenyeshe ko Amerika ikintu yakoze gishaka no kuyikururira umwaku mu isi, ibihugu byose bikagumuka, ibihugu ntibishyire hamwe, ibihugu ntibibe bimwe ngo bishyigikire leta zunze ubumwe za Amerika. Ahanini na Amerika yaba y'ubwayo yisamburiye ko nk'imene. Ibyo rero ubu abaperezida bose nyine bagiye gucukura imyobo, abandi bacukura indake, abandi bashyireho umutekano, abandi bajye baryama, abandi bakaza imitekano y'abinjira n'abasohoka mu biro byabo cyangwa se mu macumbi yabo, mu mihana yabo. Ubu nta cyoroshye nshuti yanjye, koko iyi nkuru ntiyaherukaga. Mwibuke ko haracemo imyaka igera mu 10, niba ariko 10 irimo, waherukaga ni Kadafi kugandagurwa. Uyu munsi wa none rero bigaragara ko ndetse perezida Maduro yanahakanye ibyaha byose ashinjwa, n'umugore we yabihakanye, kandi nanjye ndiwe nabihakana. Nabihakana, ahubwo ibi ngibi nakagaye, nagakengere ku rwego rwo hejuru, umuntu wese yakiyamiriza abaye ari muzima. Navuga rero ibiri gushyikira isi n'ibiri kwibonekeza no kwigaragaza, bigaragaza kuza kwa Kristo, bigaragaza kuza no kwima ingoma y'umwami wacu Yesu Kristo. Nshuti yanjye, niba mu nteko z'Uburayi ndetse hakabaho imiryango mpuzamahanga, aho ni umuryango w'abibumbye, Amerika ikaba ariyo muterankunga mukuru, ariko igakora amakosa nk'aya, mushaka kumbwira ko ubwo turetse guhendana amabwiriza n'amategeko bikurikizwa? Ntabwo bikurikizwa. Uyu munsi wa none mu Burundi hari ikibazo cy'impunzi ziri gupfa zishwe n'ubukonje, kubura aho ziba, kuburinjya, indwara, kwisukiranya kw'ibibazo byinshi. Buno rero Amerika navuga ngo mama 23 Kongo, abakunzi bayo barabyinira ku rukoma, kubera ko ubuma Amerika irangariye muri Venezuela, kandi Amerika igiye kubanza icubye kino cyuka kibi. Iby'amasezerano rero yarahari ngo iri kwirukankana ma 20 ngo irafatira ibihano u Rwanda. Mpamenya ko ibyo bintu byabaye bidepojwe, byabitswa ahantu, uretse ko n'ubundi babikoraga nk'abadahari. Buno twavuga rero ngo byasubiye rudubi. Noneho rero ndayishimiye nawe ari kwigwana ko kugira ngo arebe ko yabakuraho iyindi manda niburimo. Kandi nagira ngo nkumenyeshe ko uretse ko bitazaba, ariko ari ibibaye, ndayishimiye akabari n'imyaka 7, kikaba ari ikigeragezo Yesu atanze. Ndayishimiye akayobora indi myaka 7. Nagira ngo nkumenyeshe ko Burundi bwaba bugeze igihe nta murundi ufite ubushobozi
uretse bakeya mbarwa bwo gutega indege, kugura umuduga, byaba bigeze iyo umwana arira nyina ntiyumve. Kandi uko niko kuri. Ndayishimiye yongeye agatwara manda imwe gusa, byaba bigeze ku rwego rw'uko navuga ngo Uburundi bugeze iyo umwana arira nyina ntiyumve.